Munsi baru kucing beler. Puh, rajo. Mah rajo coba. Rajo nom. Kurang tongkeng, kurang dia demah dia lagi buru. Berapa Bapak Ramli? Hah? Berapa harga Bapak Ramli? Gede lah kan. Larang. Para online sa pasar. Kipa ano le host. Coba turun ya menyari kipa. Koni no lajena. Male bae koni lajena. Aduh, tuh dia kurang. Kokot tali itu orang tuh. Tuh butuh dia kopengnya. Iya, kopi beli lah Pak. Itu Pak, ano lajena koni Pak Ramli. Lajen betul tapi luar nak selor. Rabu Pak nih Pak. Iya. Iki buru apa? Oh, ini koni. Lajen nak selor, Pak. Berat tang dia, Pak. Nak selor. Dia remuk nak. Mereka kan soto. Biasanya kekan soto kok. Hah? Mak mai buru kapi kena. Siapa kentok beun? Hah? Akan kentok ya tadi. Iya. Wah. Kentok dah ni. Padahal amunisi baru guys dari tim Koceng Beler. Hello guys. Anon udah nak dre, tongan dre. Oh ni dimok ya, tungke. Benar pun ketepak guys. Tahu ngar dulu ya anu ya? Pulang. Berapa jam kan? Berapa jam? Cek corak dari ki buruh ki. Letu di depan. Tek pandi kempeng di sini. Oh, pandai angler. Semoga jadi andalan guys. Positif. Maju mulai. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Indonesia. Jangan sampai buru-buru, sampai mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.